igihe twagiye turagiye usanga bro ihangane ni hafi twatse gukora ubutumwa bw'Imana. niyo mpamvu je ibintu zo kuja kwikanisa ndabyanga cyane kubera ko ibintu kuba dutumiki Bro ihangane ntakundi kuko hano hantu tugeze ntantu hari ushobora kuruhukira pi. basi yo tunabona n'amazi tukamwa bazi Ahangazi kino gipino bipangu zose uri kubona hano ni famille z'abisilamu gusa. abiziramu se niwe wagira umutima mubi Kandi abizi bari mu gisibo. Kandi ko bari mu gisibo ntago bashobora guhereza kafiri ngo bamuhereze amazi yo kunywa bari mu gisibo. mana ko umwisilamu woyago Umwisilamu yaguhereza ariko nturiwe bari mu gisibo. Yesu we. Oya bro oya ntago uzokunda batuvuye muhira badutumye ko tugomba kuja kwikanisa tukajana iki ivyo badutumye ivyo ugenda duca mu makartier ntibirimo kandi kirenze uri kwigira umwisilamu ntago ari ibintu vyiza zibasha nje ndi umwisilamu nawe kandi ndemeye je nizawe erega ntasona ikuzana ibikositime birakora iki ndakubwira tuno munsi umuceri ndawuvumba abisilamu nico ngeyo ndi umwisilamu nyawe gwera uno munsi kuba ndi mwikartier y'abisilamu bisobanuye Imana yaravuze atawugeze ebankabo manake je mbaye umwisilamu tayari izo kwikanisa twabivuganisha ceceka tacho ufite cyo kuvuga na decide tayari ndi umwisilamu Jesus. Haraho ugera ibintu bikaguca ngo useka bikaragera ku mutwe. Karibu. Salamu alaykum. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Karibu. Karibu sana. Mwari mukomeye. Turameze neza. rero shehe nkuko mutubona twaje ahangaha Tuje kwifatanya namwe. kuko mumbona jewe kaba ndi umukristo nkaba nsengera ku ikanisa rya kadese Ubu usanzwe ubikora. noneho uyu turi kumwe Nkaba ndi umwisilamu wabigenewe kandi twihaye Allah tukaba tuza tumusubira inyuma kimwe kuko Muhammad yabigenje. muvandi wihakanye ko twabatishijwe umunsi umwe Ubatizwa nande ko je ndakuzi. data shehe nkuko mubibona twabatijwe umunsi umwe tukaba turi abakorari ni korari ya Ebenezer. Oye izo no kuba mwikorari ya Benezere. Je tibindebe. Ibyo ni bikuru kuvuga by'amakorari. Twe tuzi ko ntabyo amakanisa bihaba, twe tuzi ko umuyobozi ari mufti udukuriye twebwe abayisilamu bose mu Burundi. Kandi ikurikiye cyo nukubwira ko kandi reke no kumakungira ibintu tutari kwerewe. Kuko je sinzi ibyo uri kuvuga. Shehe rero nkuko mutubona ahangaha Uko bakubona wewe. tukaba dusengera mu ikanisa rya Kadepe nkuko nabivuze. Wahanze karubivuga ni gusengera mu ikanisa rya Kadesi. Bidakwiye ko tuzajujana. We nande? Ko je nawe tutari bamwe. Je ndi umwisilamu natandukiye Allah Akbar. We kafiro ni banzi ceceke. Undi we sangi ukwemera. Ni ufite ijambo. Ati umva sangu shehe. Naje nizo nzoze mu kafiri. Ukabanza gacicika kwibo abantu babashe. Abantu dukiranye tukabanza tukagambe. Kuko hano wetaje ufite arose mu bakristo. Kwanza abakristo nta mutuzi. Reka bisiramu twiganira izacu kuko turi mu zacu. Ego rata shehe. Mbaza ibyumbaza byose ndi ready kukwishura. Ndi tayari kukwishura. Shehe nubwo uri kumuheza ijambo n'amashiri. Umwisilamu mugenzi wawe. Oya reka. Uko nguko ukeneye unyizize mu idini rya Kristo nje ndi umwisilamu mwenyewe. Urumva naka wewe. It was at this moment that she knew Chongeyeho. she fucked Sengera. up. Shewe wani wamwita gute? Tirumva. Ratwe babishobora. Aya ivyo ni ibibazo tuba tuziranye nk'abisilamu. Niyo mpamvu utari kuvuga ko ntubishobora. Niyo mpamvu je nawe tudahuye. Niyo mpamvu mbashe biriya bibazo nzi n'uburyo byishura ko nivyo bazatwigisha kwirayidi. Kumene turi kwitegura irayidi. Ivyo ni ibintu abanza kuduforme tukaba tubizi. Wewe mpamvu tobimenya nuko utari umwisilamu. Ivyo ni ibibazo byoroshye kamazi yo kumwa. Kwambashira icyambere nitwa gute? Nitwa Sheikh Abdul Karim Sharif. Icyakabiri wambajije. Ese shehe ninde? Kwe shehe wacu baguma bahinduranya. Gusa ubu nyine sinzi niba atari shehe Bizimana. Urigira shehe Bizimana uramuzi? Tawuzi. Uko nzi ko nta mwisilamu witwa izina ry'umukristo. Bizimana baye gute mu bisilamu? Twamanyiro weje wobimenye.
Ibyo weti wo bimenya turi umwisilamu. Ibyo niko tubiziranye n'umwisilamu mugenzi wacu. Ese uko suko nguko baza bavuga. Oya uri kurabesha. Nta mushehe yitwa Bizimana. Akare kose nabivuze. Nuko ko bigomba kugenda. Ahubwo twara twibagiye ibyatuzanye. Ahubwo je kumwisilamu mugenzi wawe narenkeneye ngo tuzimane basi. Uzimane nako ngo n'umukafiri ugomba kuzimana tuziranye kabiziramu wenyewe kenyewe tuziranye wenyewe niyo mpamvu nkeneye unzimane muri aka kanya mfite n'inyota nyinshi Musiramu abagira ko makenga muzi ko turi mu mafungo hoya kwibagikiriza ni ibintu bisanzwe sinarindi kwibuka ko turi mu gifungo mu gihe turimo ese turajya sanga kandi nakiri n'umukafiri wo turaza kuganira mu nyuma kabizane It was at this wewe moment wigize that she umwisilamu knew wigize she umwisilamu fucked up. ndi umukristo ako ntakibazo uri mu mafungo ivyadiziteri nanje ndabirya Nta kibazo. izimva hano nushaka birye tamaze nge bino byande shehe mwihute mwihute ndabirya inshende umwisilamu na mama n'umwisilamu ntakibazo nawe byo kujya ndabirinda ntakibazo shehe mwihute ubundi ubu nyine pinduye idini yo kwemera n'ubu muri kino gisibo ukaza wita umwisilamu wowe bakira dore ngo uraraje ahubwo Yes way. tubayabanze kubera icapati merci shehe tubayabanze kubera icapati It was at this moment kwigira that she abisilamu knew si she kwigira fucked abisilamu up. si byiza ako sheri ibintu mwamukoze sibi umukafiri ntuma mugomba kumuha zo kujya imbere yacu kwigira abisilamu ntabwo ari ibintu byiza imana Mungu inakupiga fimbo ya Musa reka kwivugisha igiswahili wawe niko nawe wabikiyemo nije mwitiramu nyawe ariko ndabiziza Yes way. takubwira ngo reka kwigira umwisilamu muvandimwe she wabibonye oya turabisiramu twokora amakosa nkaya ndi kumubwira aho gake neza areka irari muvandi reka irari wabibonye ikigoryi na Yesu yaravuze ngo nimugende mwisenge n'abana banyu ese ndacyakubaza ibintu byo kwigira abisilamu sibyo imana yaguhanye ngo ugiye ku ikanisa wagomba kuja ku ikanisa soteka sha nuko utazi umuceri bazateka wa 18 niyo reka baba bafungurira ibyo baba bagiye kurya bose baba bivuye inyuma baba bagiye kurya niyo ndi bukande neza mu gihe wifashira ako kari kapati nta kibazo kandi neza ndi kugira gutera ni ibiremwa by'Imana yashyize ya power ibaha imbaraga wowe Musiramu turagumana mpaka 18 wewe kafiri wewe urahita ugenda shehe rero jewe ndanezerewe kandi ndishimye imana ibaheze umugisha naho mwakuye ibazo bavuga imana tomanyira nushaka utaha abayisilamu twe turarinda umukere wa 18 mu gihe abakafiri bo bagiye gutaha nta kibazo twebwe umukere wa 18 turaguma tuwurinde anako tuguma gushimira Muhammad Allah akbar tumwe tumushimira tuzatugejejeho Papa, batanze itangazo turajya saa 9. wewe tati tangazo zo bitangazo bikuye tama tangazo batanze singi telefone cyane kuri mufuko mure telefone irari tatangazo bigize batanga iyo batanze tangazo basaba ritanga mu rubuga rw'abisilamu wowe rubamo oyaye uri kubesha oya se hari kubesha izo bituti bizokunda none abise ceceka abisilamu twemere kujya 18 wowe umwisilamu oyaye ceceka rero mvuge mari abisilamu twemere kujya 18 niyo mpamvu utacohinduka ahubwo je ndindire bakubite azana dutangire tukane Papa, mbese abakafiri no bakuye. toka kafiri ni weye winwa mukafiri ndetse mukafiri winwa mukafiri tani jambo jijija Allah akbar tani kazi kubivuga huko itangazo batanga ni ryo kujya saa 9 ahubwo nanjye buretse nika nandikira shewe wanje ndabiruke ma group rero shehe twebwe turashimye reka tunagendera shanti yoreka gushima n'agacapa tumaze kujya ahubwo ari igitekerezo ufite muvandi uzi igitekerezo ufite kimeze gutya tuzi ko turi bamwe nawe twakuriye hamwe
uramushiwe ntabyazi kubera we twakuriye rimwe buke ko nakaza mbona desa kayizana tukayikera kwihweresha nimara kwihweresha uko bimeze woro wamabwira ko maze iminsi ndi gusengera Allah Akbar nimara iyo minsi 3 nimara amabwira ati ahubwo muzanire aje kuko amaze iminsi 3 mu gifungo nibimara kugenda uko nguko baramabazana cyo kujya tujye baramazana cyo kujya tujye ico gihe nibanzanira wibuke ko nawe uboneyemo rero ngani kujya tugiye kubigenza uravuga amagambo kangahe nami ni were sha imara kwiyeresha nako mugira seri kuko na imana keneye kujya mani twarababaraye abakristo bagenzi bacu rero shehe nkuko ubibona mwakoze kabisa none twari tugiye kugenda reka dusubire kimuhira shehe urumva amaze ibisi 3 yose atajya ari gusenga gusa ngo ara umubabare izaza none basi imba ari byo kujya bifite cyangwa imba ari cyo kunywa gihari dufashe umuhereze turemba yo hembuka reka uko ari umuyisilamu turahinda saa 9 z'ijoro arianza gufungura kwafunguye ubu ngubu yaba iki gifungo It was at this moment that she knew Oya. she fucked up. none ntacyo mwomba oya baka turinde saa 9 z'ijoro aba ni abantu bo kwifuza kupfa twagira iwacu kiliziya je shandi n'umwisilamu ufata amakanzu yanyu sindi umwisilamu mbonye ko ntabantu babarimo nta rukundo mufite batazonamenyera Mumvire mu buzima abakafiru abayisilamu ntakamara ganje yongiye Mumvire mu buzima kafiru kafiru abantu mukunda ko abandi bopfa abakafiru